Uyu munsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ntago wavuga intambara mw'isi tuvuze igihugu cy'Uburusiya. Kugaruka kw'intambara ku butaka bw'umugabane w'i Burayi, Abanyaburayi babikesha Vladimir Putin. Abenshi bakeka ko ubuto bw'uyu mugabo yabayemo aribwo bwatumye aba umugabo utangaje, abenshi bagakomeza kumwibazaho, abenshi bakavuga ko ari umugome, abandi bakavuga ko ari icyihebe, bitewe n'uburyo uyu mugabo ateye, yaba mu myifatire ndetse n'amagambo avuga. Ese Vladimir Putin ubuto bwe ni ubuhe? Ese uyu mugabo yabaye mu buhe buzima abenshi bakomeza kuvuga ko aribwo bwatumye aba uwo ari we uyu munsi? Vladimir Putin, tubahaye ikaze mu kiganiro icukumburamakuru cy'uyu munsi, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwaho nanjye Nishimwe Risa. Tubahaye ikaze. Ubundi ise wa Vladimir Putin yari umusirikare. Umunsi umwe uyu mugabo wari umusirikare mu gisirikare cy'Uburusiya, icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uyu mugabo umunsi umwe yatse uruhushya rwo kujya gusura umuryango we, maze ubwo yari mu nzira agenda ajya mu rugo iwe, yahuye n'ikamyo nini cyane yari itwaye imirambo igiye gushyingurwa mu mva rusange, cyane ko agace uyu mugabo yari atuyemo kari agace kari karabaswe n'intambara cyane y'isi ya kabiri. Intambara y'isi ya kabiri yari yarabasa ku gace uyu mugabo yari atuyemo. Uyu mugabo rero ubwo yari mu nzira agenda yahuye n'ikamyo nini cyane yari itwaye imirambo yari igiye gushyingura. Uyu mugabo mu kureba muri iyo kamyo yabonye umurambo wari wambaye urukweto rusa n'urwo yaguriye umugore we. Gusa uyu mugabo ntabwo yabyitayeho, cyane ko atakekaga ko umugore we yaba ari muri iyo mirambo. Uyu mugabo yikomereje urugendo, aragenda, mu kugera mu rugo yasace umugore we aramubura, ashakisha umugore we mu nzu yose aramubura. Uyu mugabo nta kindi yakoze, yahise agaruka inyuma gushaka ya kamyo yahuye nayo, maze barebe ko abari bayitwaye bamwemerera kuba yasaka iyo mirambo rero ko yabona umugore we. Gusa barabimwemereye. Mu kugera mu mirambo ku bw'amahirwe yasanze wa murambo wari wambaye urukweto rusa n'urw'umugore we, agatima kagitera yawirukankanye kwa muganga, ubasha kwitabwaho, maze uyu mugore arakira. Uyu mugore igitangaje, uyu mugore aho yari ari mu mirambo yari atwite inda nkuru. Nyuma yo gukira uyu mugore yaje kwibaruka umwana ari we perezida w'Uburusiya w'uyu munsi, Vladimir Putin. Ibintu bitangaje cyane, umugabo abantu benshi bajya bibaza uburyo yabayeho, abenshi bakibaza bakavuga ko ari umugome, ngubwo ubuzima uyu mugabo yavukiyemo, ubuzima bwo kuvukira mu ntambara, umugore wari usigaje akuka ka nyuma ngo apfe. Ubundi Vladimir Putin uyu mugabo ni umwe mu baperezida bakunda kuvugwaho ko ari umwe mu bagabo bakunda imbwa cyane, cyane ko namwe mu mazina yagiye yita imbwa ze, namwe mu mazina y'icyubahiro ndetse n'amazina ateye ubwoba. Rimwe na rimwe usanga abantu benshi bakunda gushyira hanze amashusho y'imbwa benshi bavuga ko basa, bikanamushimisha cyane ukabona ko nta kintu bimutwaye. Vladimir kandi uyu mugabo ni umuhanga mu bijyanye n'umukino wa judo, cyane ko ku myaka 18 uyu mugabo yaje gutwara umukandara w'umukara. Iki gihe Vladimir Putin yari afite imyaka 18. Vladimir Putin yavutse tariki ya 7 Ukwakira umwaka w'igihumbi 1952, avukira mu gace kagizweho ingaruka n'intambara cyane. Vladimir Putin ubwo yavukaga byari mu bihe intambara y'isi ya kabiri yari iri mu bihe yari imaze kurangira. Aho yavukiye kari agace kari karagizweho ingaruka n'intambara y'isi ya kabiri. Vladimir Putin yavukiye mu muryango ukennye, aho umuryango utifashije, cyane ko mama w'umubyara yakoraga mu ruganda rukora imyenda, ise wari warasezerewe mu gisirikare ari umudemobe, nawe barakoranaga. Vladimir Putin wari ufite inzozi zo kuzaba maneko ukomeye cyane ko umunsi umwe ubwo yari ari kureba filime
yabonye umugabo wari warakinnye role ari maneko wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu gihugu cy'Ubudage icyo gihe hari mu ntambara y'isi ya kabiri. Vladimir Putin byatumye agira ishyaka bituma yiyemeza nawe kuzaba maneko ukomeye cyane, ariko ku bw'amahirwe yaje kugira amahirwe biramuhira ndetse aza koherezwa gutatira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu burasirazuba bw'Ubudage. Putin yakomeje kuzamuka muri politike nyuma y'uko yaje kugirwa minisitiri w'intebe. Iki gihe hari mu mwaka w'1999 avuye kuba meya w'umujyi wa St. Petersburg. Ibi byabaye inzira iharuye byamugejeje kuba perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete icyo gihe aricyo kiri ngubu Uburusiya. Mu Kubozaho umwaka w'1994 Yeltsin icyo gihe wari perezida w'Uburusiya yaje kwegura kuba perezida w'Uburusiya bitewe n'uko uyu mugabo yari yarabaswe n'inzoga cyane bitewe n'uburwayi. Yeguye kuba perezida ku mwanya wa perezida w'Uburusiya maze Vladimir Putin icyo gihe wari minisitiri w'intebe ahita yimikwa nka perezida w'Uburusiya. Iki gihe mu mwaka w'2000 byaje no kuba amahirwe kuri Vladimir Putin atsinda amatora ku kigero cya 45%. Iki gihe Putin akigera ku buyobozi niho Putin yatangiriye kuba igihangange ndetse abantu benshi n'abanyaburayi benshi batangira kumumenya. Isi yose yaba mu burengerazuba bw'isi ndetse n'ibindi bihugu byinshi byatangiye kwibaza umuperezida Uburusiya bwagize ufata ibyemezo rimwe na rimwe ahubutse ndetse bakavuga ko biba birimo ubugome n'ubunyamaswa bwinshi. Ubwa Vladimir Putin iki gihe Uburusiya bwongeye kwigarurira igitinyiro hirya no hino ku isi. Igisirikare cy'Uburusiya gikomeza gutera imbere yaba mu iterambere ry'ikoranabuhanga. Igihugu cy'Uburusiya ku ngoma y'uyu mugabo cyarazamutse yaba mu by'inganda ndetse n'igitinyiro iki gihugu cyari gifite ku isi kirongera kiragaruka. Bakunzi b'ikiganiro icukumburamakuru, uyu munsi iki kiganiro twabateguriye bwari mu rwego rwo kubibutsa ubuzima bw'uyu mugabo yanyuzemo bushaririye. Abenshi bajya bibaza impamvu uyu mugabo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni umugome, abandi bakavuga ko ari umugabo ufata ibyemezo ahubutse. Bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ubuzima ndetse n'ubuto uyu mugabo yaba yarabayemo. Turabashimiye cyane rero kuba mukomeza kudutera inkunga mureba ibiganiro byacu dukomeza kubakorera umunsi ku munsi. Ni muri urwo rwego dukomeza kubasaba gukanda subscribe yaba ku biganiro tubakorera umunsi ku munsi cyangwa ugakanda like, comment. Ubutumwa bwanyu nabwo ni ingenzi cyane, tubasaba gukomeza kohereza ibitekerezo mutubwira bimwe mu biganiro twajya tubakorera umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane. Ikiganiro icukumburamakuru nakagaruka. Ciao ciao. Uyu munsi mu mwaka w'2025 ntago wavuga intambara mu isi tuvuze igihugu cy'Uburusiya.